درباره و مشاره دگوتو بیشه که دگل برای سلیمان اوسو سروکی انجمن نشمانیا کل سوریا ايش قامش ليكن برای اوسو تو بخیراتی شبو کردستان 24 ایوار باش ایرو و گوتو بیشن باش کرن چابو و ایرو اف جوینه لدار خسته همان دم دا بریار نو چهاتن ورگرتن ده جوینه دا سپاس سلاوریز جتا و همو تماشاوانی تر و کارمندین کردستان 24 جواتا انجمنان اجتماعی کردی ایرو 24 هیوا حزیرانی دلدار کرد جواتک اعتیادی بو یعنی جوات لك مجار تيدهاتن اخافتن مناقشه كرن گفتگو كرن مجارا سركه او مجارا قرتين انجماني بله بريس سليمان اوسو بيشني بله باورم عندك كيشه دقا جشنا دقيقه تمام بردام با بريس اوسو بردام با تمام بردوام با دبي قناغا شويدي قال لك إيريشين تون بسر أنجمان الاجتماعي كردي ده دبان هردو هاي في شويدي بتري ده أوفيسين أنجماني هاتن شوتاندن لسر دستي چكدارين بيدي هروها إيريشك دواري راگهاندنی د ایریشک خراب هات سر انجمانی دریا وقت به دزگاه راگهاندنی ایگو پیده ایرو سیطره سر دیگه حملك وقت تشويه سمعتا انجماني ایریشک سرگردین انجماني تخوين آوان جالي کی دنده قلق حوالی ما نزيكي 15 حوالی ما هاتن گرتن سر دسته چکدارین پیده اب مجارا سرکبو انو کام چکریه و حتانها و امی چکاربن بکنن ده پیش روجه دیش گفتیم پر برای و چه بریار دا بریارن جوینه چبون جبو چاره سرکنا وان پرزگیری کانه وان کشان کو ایرو و جوین لسر انجام دایا بريارين جوهاتن ستندنا مي بردوام بند تكلي خا بدولتين تكلدار بكريزا سوري دين خاصم امريكا فرنسا بريطانيا المانيا اف دولتانا بري ام تكلدار موار ما تشي وقت ببيكرني جو تشي دبون تشي حوالي ميد هاتن قرتن ما نامني تايبت جوار شاندن دبي مجاريد امي بردوام بند تكلي خو بان دولتاره تايبت يعني امريكا ام روجانا ويدخن وضعين آدو دا لسر أستا جماهيري يعني ضغطك قال لك يمزن لسر ما دبي يجي قبل ملتي مادش قبل كولانا كردي دبي تشالكين بين كرن ديجي فان كريارين ايغود حقي انجماني والي جريوين دبي بريارات ستندن انه خبيشندان لاوروبا كردي ما ملتي ما لاوروبا ودس بخبيشندان بكونوا بلكي دا خاص كرنج دولتي جو ليش بو ترخيصي بسين خبيشندان بكن هروها يعني سروكاتيا انجماني هات كالفاندن انه الفيدريجي كارك ببي تحضير ببي جبونا جو خبيشندان ببن داخوازا ما او جو اف حوالي ما دزوترين دم بين بردان نخاسم يعني لسر قرتنا خورتاب تاني نسكنين يعني حوالي جهاتي قرتن زور باشا افتشتكي نينوا ده صالن بوري داجي يعني افكرياره لهمبر انجمن نشمانيا كل سوريا هاتينه كيرن اندامو كادرو آلی گرن و شعالی و که هنگ دبیجن چکدارن پیده و هاتینه گرتن چارنویسا وان ندیاره یعنی گلو هن بهیوینه کو او ولات او آلیان کو هن هیویا خوا گازیا خوا دگهینه یعنی گازیا و ور بگیرن وان بابتانه چاره سر بکن ایتر رینه دن چاره کادن چکدارن پیده اندامو آلی گرن و براوینن یعنی ایرشی سر اوفیسو بنگهن و بکن یعنی ما بس تمام افنت تشتکی نویا چما ریگری جوی کنایت کردن ده همان دم دا آیا چاره نویسا گرتین خو هنگ دزانن و معلومات هنه وقت تقوت يعني دبي صالح شويد قالك إيريش هاتن سر انجمانان اجتماعي كردي 2020 بشتي تكشونا
او هفيبينا اغودنا مو بيدي تشيبو برعايتك امريكي وضمانات قصدي بلكي بينجي شهر اوفيس ما هاتن شوتاندن سياستا غيرو بيدي دمشينه در حق انجمن اجتماعی کردی نج ایرو دجروجا گوبوی دستلات و رژیم اف منطقه دورین کردی تسلیمی وکری سیاست انو خوازن انجمن اجتماعی کردی تنه بکن خوازن یعنی اف پروژه نتوی آگو انجمن اجتماعی کردی راشتی خوازن پیله کنی ایرو سیاست آگود مشین نبس در حق انجمن د سیاست که د مشین برچیبونا ملت ما جبو ملت گول سر خاکا خمایی اوجی وقت به پنابر ببن در کون در بی ولاتا براستی سیاست آبوری آگودجی خلق ما بکارتین اف سیاست يعني و برهم خنين اما وك انجمان امدنا ملتي خدا بن وتيك شو اف سياستا قودجي ما ممارست كن تيك شو تشتك نتيجه ناني جبر ام باورن ام خدي دوزن خدي مافن ام تجارة و امي قبول نكن جو ام كارو خباتي نكن اف دولتانا هيفيا مدوان دهي ضغطك بكن فشارك بكن لسر بيديج بو جبان كرياري خوفاقر باشا برسوسو ام تخازم بشين نافا ام تخازم بشين ايش بيدير انه اف كرياري وان ويجعبي ما نشكين امي بردوان بن كارو خباتا خد امي بردوان بن دناب ملتي خد امي ملتي خد تشجيع بكن انه بخاكا خوف بيقريدان دقل سياستا برچیبونی آگو پیدید حقی ملتی مدی. تمام برس اوسو اگر کرتی بر سوام بده یعنی تجی گفت که اف نتشتکی نویه اگر دسبه روز دا خوازین و گازین و هیوین و جعالی وان ولاتان وان آلیان نهاتن جیبجی کرن یعنی الترناتیو و چیه بدیل و چیه جبو ریگرتن جوه وان کریارانه کو کادروین و اندامن و نین گرتن الترناتيف ما ام دبيجن بفي عقليا جو ايرو بيدي وشكداري و ادارات دورين كردي دكن ملت داجون بالي مواجهاتني قلكي خراب دي بالي انو جو ملت يعني خب هفدو كفي اف تشتي جو ممارسات جو دكن حتى الي جري وان وكسي دنا وان كار دكن ايرو متضررج بي سياسات اقتصادي او وشغا جو فان سياسات حقي انجمانه دي يعني بكارتين جبو شعبي شرعا كردي بشكين جبرت قوناغا چوي دي ملت دركت خوبيشندانا ديجي وقت به تسعيرا جنم اگو سمنكي گلكي ارزان جيردانين يعني ملت ما ادبم حاجز او ديوار ترسيش كنان دي اف سياسات وان و نكاربن مدوري دوزا بخيلن ام هر امي بردوام بن هر وها او مداجور مجارني دن اما امي بيدنگ نمينن در حق بردوام کرنا گرتنا برسوسو یک جمجاراندن کویا گرنگه لروجاوای کردستان اوجی خوپشاندان و نرازیبونا خلک یا حولاتیه لحنبر به بهابونا گن میوان شعالیه ریوبریا خوستر و هر وها بهابونا مازوت گازه هر وها انفلانسون لروجاوای کردستان بهابونا کلو پلان خرابونا روشا آبوری نبونا آوه یعنی افجی همی پرزگیری کن لروشاوای کردستانه که که هنگوه که انجومنه یعنی کاری و چیه حولن و چیه جبوه که وان کشانه وان پرزگیری کانه چاره سر بکن هن کارن خولیب کنه خودی ام نبس ام كارن خلي بكم خدي ام خديه في ملتين ام خديه في ملتين بحمل انتماءاتي وخ سياسي ام وك انجمان ام دبينن وك خد نرن وك باب في ملتي وامي بروانيه دبر باريه نان اگو ملتي ما وقت بيجو او دخازن ملتي ما برشي بكن جبو اف خلكي ما يدركبن ام خد بينن خديه في ملتي امي بردوام بندنا ملتي خده وامي لبي ملتي خد سكنن يجبو جو بروانيه دبر ما في خد بكي وقت ما قلت ملت ديواري ترسيش كنان دي نما افقرتن وليدان وترهيبه اگو ده حق انجمان ممارسه كن نما نتيجه دي نبس حق انجمان ده حق كولانا كردي بگشتي دي زور باشه برای سوسو عفرين و سرکانی دو باجرین کردینه نها دبن دا سالاتا چکدارین اپوزیسیون ترکیه دایا هنجی وکه انجمن نشمانیا کل سوریا انا کسی بشه که سرکینه جه
اوبسیونا سوریای يعني كاكو قالوا چما افزل مستمع لكردين عفرين وسريكان يتكرن جالي وان چكدار بهين قبول دكن هنفي كيشه نابينن يانجي هولن و چنه جبو چاره سركناوه كي كوان كردانه جبن في ظلم مستمع در بخينن وقا ما قول في دري ام بيدنگ نامين ديجي انتهاكات وبن بيكرني بياديد حق ملتي مد دكي هروها لدبرين عفريني وسريكاني وقريس بي بعيني دمي دا وقت بي ام بيدنگ نامين چه انتهاكات وشعب سوريا يقول ملتي مد بن وتشتيقو چه دبن ام شرمزادكن وام لبي ملتي خود سكنن وإيرو سياسات عمي سركات عفريني دا انهم كاربن خلقي خوبا قرينن ابجي مجارك سركب جباتا ايرو دي وضع عفريني وضع برابري عفريني وضع سريكاني مسوز دا ملتي خلقي سريكاني امي بردوام دو تواصلي باطراف اوبسيونير جبو وقرا خلقي ما لسر خاكا خوا لسر ملكو مالي خوا اف سياستك انجمان تبني كريه لفر والعفرين والسريكانيه والجريسبي ام وك انجمان امي بردوام بن دبروانيه دبر يعني تعريبه دبرين كردي يعني مشارك دنا من السر ساكنين ايرو 5 سال ايرو 24 هيوا حزيراني بنايا 5 سال دسر زنارة عربير در باسبو آگو دورا جزيرة دها قاندن ابجي باش لسر هات سكناندن ايرو ملتي ما راسي قرتني ديموغرافي دبي چل دورين عفرين وسريكانية وجزيرة ام سياسة اكيد ماشين جبوغو ام خلقي خوا تثبيت بكن لسر خاكاوي وام بيتر ملتي خوا تشجيع بكن انه بخاكا خو بيقريدان برئيس سليمان اوسو سروكي انجمن انشمانيا كل سوريا كوش باجيري قامش روي روشاواي كردستان تقلما بوي قال لك سباس هر هابن برئيس اوسو